Dobar dan, poštovanje svima. Pozdrav svima. Ja sam Dragan Kovač iz firme Capital Link iz Zagreba. Tema prezentacije, odnosno ono što ću ja danas prikazati, jedan tipski primjer jedne donjogradske višestambene zgrade kojoj je cilj bio popraviti i pojačati nakon potresa na razinu 2. Znači to je lokacija u Zagrebu, naravno, to je istočna strana Trga Bana Jelačića, znači konkretno se radi o ulici Bucanićeva 27. Što se tiče sudionika u gradnji, investitor su naravno suvlasnici višestambene zgrade, odnosno što je jako bitno u formalnom smislu sam upravitelj zgrade. Projektanti i suradnici u firmi Capital Link su znači ja, Kovač koji je izradio statiku i kolege Konjevod i Šilec koji su radili tehničku obradu, troškovnike i sve ono što u biti glavni projekt sadržava. Znači građevina će se prikazati onako pobliže kako bi ona u projektnom smislu trebala izgledati, odnosno to je precrtan i u biti prekopirani glavni projekt onako kako je on i definiran u izmijenjenom tehničkom propisu i onako kako ga mi projektanti vidimo za tu razinu 2. Znači radi se o tipičnoj donjogradskoj višestambenoj zgradi, tlocrtna izmjera je 14 x 15 metara, što znači jednu grubu građevinsku bruto površinu od 1000 kvadrata, katnost je podrum prizemlje, prvi i drugi kat i potkrovlje. Kao i većina donjogradskih zgrada nije pojedinačno kulturno dobro, već se nalazi u zoni zaštite. To je klasična gradnja iza Prvog svjetskog rata, znači građena je zgrada 1933. Što znači da su vertikalni nosivi elementi zidovi od klasične opeke u vapnenom ortu. Stropovi su drveni grednici, osim donjeg ukopanog dijela i u pravilu često stropova podruma koji su betonski. Naravno zgrada kao i sve druge iz tog perioda je zidana, međutim nema niti vertikalne niti horizontalne serklaže, a niti u tom smislu ni u odnosu na klasične konstrukcije temeljenje, već su temelji u pravilu zidani u vidu utemeljenja, kako mi kolokvijalno kažemo, a to su u biti prošireni zidovi u tlu. Što se tiče vertikalne nosive konstrukcije, te donjogradske zgrade su dosta karakteristične, jer se sastoje u pravilu su identičnog tlocrta, znači sastoje se od centralnog stubišta i u pravilu stanova lijevo-desno, odnosno nosivi zidovi su u pravilu fasadni plus centralni zid u smjeru X i stubišni zidovi u smjeru Y koji su često neopterećeni, budući da su grednici postavljeni u okomitom smjeru, što je često izazivalo u ovom potresu bilo vidljivo i dosta oštećenja, kao i na fasadnim zidovima. Tu sam prikazao, znači kao što sam i prethodno naveo, znači cijela prezentacija je koncipirana kao prepisani glavni projekt konstrukcije, pa tako je jako važno da se dobije jedan uvid što taj glavni projekt sve sadržava i od ovih formalnih papira, budući da ovakvih projekti se do sad nisu radili, mi nismo do sad izrađivali klasične glavne projekte za popravak i pojačanje konstrukcija nakon potresa. Pa on sadrži te tekstualne priloge i taj opći dio, gdje je jako važno navesti popis primijenjenih propisa i normi po kojima je konstrukcija rađena. U tehničkom opisu uvijek mora sadržavati lokaciju, snimak postojećeg stanja, prikaz oštećenja, postojeću dokumentaciju, arhivsku građu i tehnički opis potresne sanacije. A onda u drugom dijelu sve ono što je klasični projekt sanacije i rekonstrukcije sadržava, to je analiza opterećenja, statički proračun, a onda iza su grafički prilozi i naravno nezaobilazno troškovnik radova. Nastavno na izradu projektne dokumentacije za većinu tih naših kolokvijalno nazvanih zelenih donjogradskih višestambenih zgrada, važno je naglasiti da mi sad postupamo po nekom postojećem zakonodavnom okviru, naravno do donošenja zakona o obnovi, a tu prije svega su nam od regulative su važeći zakon o gradnji, pravilnik o održavanju i tehnički propis za građevinske konstrukcije. Važno je naglasiti za možda neke koji ne znaju da je netom, možda prije ne više od 10-ak dana, nastupila izmjena tehničkog propisa za građevinske konstrukcije kojima su pobliže definirane razine obnove, pa tako i ova ciljana razina za ovu građevinu, a to je razina 2, to je znači donjogradska višestambena privatna zgrada koja nije moguće veće okupljanje ljudi i koja nije tako velike seizmičke važnosti. Međutim, važne su utoliko što ih je velik broj
u Donjem gradu. Odnosno možemo kazati da je većina tih donjogradskih zgrada su takve više stambene privatne zgrade. Pristup po postojećoj zakonskoj regulativi ciljani je izbjegavanje na neki način rekonstrukcije iz dva razloga. Prvi je razlog da obnova bude operabilna, provediva i da se fokusira samo na popravak i pojačanje konstrukcije, a to po zakonskoj regulativi je impliciralo da se izbjegava termin i ciljani zahvat na konstrukciju u vidu rekonstrukcije, tako da je iznađeno jedno rješenje koje je usmjerilo cijelu priču na izvanredno održavanje, odnosno cilj da se praktično bez bitnog zadiranja u konstrukciju građevine, znači način na koji je ona građena, se naprave maksimalni učinci pojačanja. Naravno, opet kažem, da bi obnova bila efikasna i provediva. A sam pravilnik o održavanju po definiciji to i dozvoljava, jer on je po definiciji znači očuvanje i unapređenje temeljnih zahtjeva, što odmah možemo prevesti da moglo bi značiti popravak i pojačanje konstrukcije. Tu je bilo dosta sporova i rasprava među kolegama, međutim, zakonska regulativa čak i kroz uputu od ministarstva od 3.7. je definirala i čak i tu mogućnost kao jedan od vidova obnove. Slijedom toga je i ovaj projekt i ovaj primjer donjogradske višestambene zgrade nazvan upravo na taj način. Znači, to je građevinski projekt koji u punom nazivu je izvanredno održavanje, popravak i pojačanje konstrukcije. To je građevinski projekt i razina obrade je glavni projekt. A tu je jako važno i dodati da je članak 23 tehničkog propisa omogućava to poboljšanje temeljnih zahtjeva. Već je, pretpostavljam, niz kolega i već svi dobro znaju da je tehnički propis definirao razine obnove u 4 razine. Već sam prethodno naveo da je projektni cilj obnove, odnosno popravka i pojačanja ove zgrade razina 2. Najbitnije što se tiče razine 2, ono što sam malo prikazao, da je ona fokusirana samo na zadovoljenje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti i u tome je jako iznimno važno da se ne pogoršavaju drugi temeljni zahtjevi, jer nekad može se dogoditi, ima primjera da se pojača konstrukcija, a da se umanje njeni požarni otpornosti, požarni zahtjevi. Uvjet nadalje za primjenu održavanja, da se ne ide u nekakvu rekonstrukciju građevine, je da se nikako ne mijenja tehničko rješenje po kojem je zgrada sagrađena. To su one naše stare definicije koje se tiču rekonstrukcije, a kad nešto nije rekonstrukcija, to znači da nema ni promjene opterećenja, ni središte masa, ni krutosti, ni promjene arhitekture, ni instalacija. Odnosno, po onoj upitu što smo malo prije vidjeli, postoji mogućnost da se više stambena zgrada po terminima zajedničke prijave izvede na način da se na temelju izrađenog građevinskog projekta, odnosno kolokvijalno nazoveno, kako sam ga malo pre nazvao, popravak i pojačanje konstrukcije, prijavi gradilište i da se bez posebnih uvjeta javnopravnih tijela, bez tehničkog pregleda uporabne dozvole, bez barijera, jednostavno taj projekt da izvođaču i da izvođač jednostavno izvodi radove po njemu. Naravno, postoji i stručni nadzor, postoji sve i onako po našoj zakonskoj regulativi osigurači da se to izvede i da se osigura ispunjenje tih temeljnih zahtjeva. Ne mora značiti automatizmom ako za nešto nije potrebna dozvola, da to automatski znači da se neće po projektu izvesti. Cilj je po razini 2 postići 50% kolokvijalno rečeno zahtjeva za suvremene građevine po Eurokodu 8, a bez da se bitno zadire u konstrukciju. Međutim, često i u toj razini 2 naprosto u nekim slučajevima to nije moguće, tako da je i u tehničkom propisu ostavljena ta mogućnost odstupanja, ali samo u ograničenim slučajevima, a to je kada bi taj popravak i pojačanje značilo da se narušavaju spomenička svojstva, znači da se radi o kulturnom dobru, znači kad bi išli pojačavati, a narušili bi kulturnu vrijednost zgrade, odnosno ukoliko bi startna otpornost bila niska ili ukoliko bi došlo do ogromnog nesrazmjera u odnosu na pojačanje u odnosu na ono što se dobiva s tim. Odnosno, ukoliko bi na nekoj privatnoj donjogradskoj stambenoj zgradi, a znamo da vrlo vjerojatno će pojačanje tih zgrada biti financirano isključivo po stanarima tih zgrada, neće se iznaći nekakvo rješenje i mogućnost pojačanja ukoliko taj zahvat bude vrijedio recimo 700 eura, a povećanje vrijednosti nekretnine bude višestruko manje. Znači neće biti nikakve mogućnosti ni cilja,
da mi kako tako kažemo da investicija bude zaokružena da se to ide raditi. Znači, zato je bio cilj na neki način se iskristalizirao te razine 2, da se pojačanje vrši kao vid izvanrednog održavanja, popravka i pojačanja, a da to ne bude rekonstrukcija, da ne bude grubi zahvat. Jer mi, kao što je poznato, naprosto nismo u mogućnosti 20.000 ljudi iseliti iz grada na neki dulji period i sve zgrade rekonstruirati i pojačati. To bi bilo dobro da je moguće, međutim nije. Odnosno, tim analizama kod tog projektnog cilja za dovođenje zgrade na razinu 2, cilj je bio nekakav da ta obnova košta do 150 eura po bruto kvadratu ukupno. Kao što je poznato, tako i za ovu zgradu kao i za sve druge građevine izvršen je prvi pregled. Ova konkretna građevina su stanari odlučili da je pojačavaju, međutim ona nije imala neka značajnija vidljiva oštećenja i slijedom toga je i karakterizirana sa zeljenom naljepnicom. Nakon toga naravno, a u svrhu izrade glavnog projekta je napravljen detaljni pregled konstrukcije, dokumentirana su sva i ta mala oštećenja. I bitno je da i svaka projektna dokumentacija sadrži taj snimak oštećenja, ne samo radi projektantskih zahtjeva, nego i u svrhu trajnog dokumentiranja, uključivo često stanari i drugi traže takav prikaz šteta i radi zahtjeva za štete, radi sufinanciranja, radi različitih osiguranja i sl. Može se zaključiti po oštećenjima koja su neznatna, koja su nastala samo na nekoliko zidova i negdje na spoju stropova sa zidovima, da je predmetna građevina izdržala predmetni potres, to mislim dosta relativno rečeno, odnosno izdržala je bez znatnih oštećenja. Ovdje sam namjerno dodao da će biti u narednom periodu rasprave i daljnje razrade projektnih rješenja bitan podatak koji bi mi projektanti volili i očekivali od Seizmološkog zavoda da nam daju neki prijevod ovog potresa, a za projektanta je ulazni podatak u svaki glavni projekt, u svaki proračun ubrzanje tla. Ono što je jako važno kad se pristupi izradi glavnog projekta su arhivski nacrti. Arhivski nacrti, možda mi kad smo ih prvi put tražili nismo bili ni svjesni koliko nekad nam pomognu, koliko nekad nam daju informacija o zgradi koju jednostavno ne vidimo, ne znamo. Arhivski nacrt je svakako, sad kad se vidi iz par izrađenih primjera, svakako bi bio obveza za projektiranje. Važno je naglasiti da je i zgrada državnog arhiva oštećena u potresu, tako da državni arhiv radi sa strankama na način da se podnose zahtjevi putem maila. Takvi arhivski nacrti daju onu prvu i glavnu, bitnu informaciju već o strukturi građevine. Često su te više stambene donjogradske zgrade upravo izvedene po projektu i nije bilo nekakve mogućnosti, budući da se sastoji od stubišta i stanova lijevo i desno, ni mogućnosti da se prenamjenjuju, da se rekonstruiraju, jer jednostavno nije bilo opcije. Ne možete sad na jednom katu imate stan lijevo, stan desno, da postoji nekakva velika mogućnost da se mijenja tlocrt, da se mijenja dispozicija nosivih zidova, jednostavno je to po prirodi su praktično kao i ova zgrada, te zgrade ostale netaknute. Znači nije se zadrlo o njihovom konstrukciju od vremena kad su građene. To sam upravo iz tog razloga i pokazao da što sve može sadržavati arhivski nacrt. Vi znate da i nakon potresa od Zagrebačkog, iznenađenje svi u nas smo imali najviše problema s onim s čim smo se najmanje nadali, a to su i dimnjaci. I sad kad se praktički ide u projekte i rekonstrukcije i vraćanje tih dimnjaka u prvobitno stanje, najvažnije ih je pronaći i utvrditi njihovu prohodnost i slično, a recimo evo primjera gdje arhivski nacrt vam točno pokazuje na zgradi gdje su postojeći dimnjaci. Oni stvarno jesu izvedeni na taj način na ovoj konkretnoj zgradi i točno se nalaze na tim pozicijama. Čak kako se vidi na ovoj podlozi, tu su i ucrtani i rasteri drvenih grednika, tako da se odmah vidi koncept konstrukcije, znači ono što sam prethodno naveo detaljnim istraživanjem i razredom se iz tih arhivskih nacrta što šta da zaključiti. Da se zaključiti da se odmah vidi da su te stropne konstrukcije drveni grednici, da su sastavljene od trstike, žbuke i šute, da su po svodovi u pravilu bačvasti i pruski svodovi, da su stubišta u pravilu iz tog perioda između Prvog i Drugog svjetskog rata, da su betonska i kamena, u pravilu na čeličnim traverzama i da se u pravilu na tlocima tih zgrada u krovištima su jednostruke ili dvostruke visulje. Ono što je važno i korisno napraviti uvijek kod izrade tih arhivskih nacrta je naravno
izraditi i arhitektonski snimak, odnosno ne arhitektonski nego snimak postojećeg stanja i taj snimak u DVG-u, u AutoCAD-u preklopiti sa arhivskim nacrtom. Zašto? Zato što to odmah pokazuje u biti koliko je zgrada u samoj gradnji i u kasnijoj eksploataciji odstupila od izvornosti, da li su vršene naknadne rekonstrukcije, da li su uklanjani nosivi elementi i sl. Čak i naš članak tehničkog propisa 24 u bitnome razlikuje zgrade zatečene, da li su višestruko rekonstruirane ili nisu. Da se odmah naslutiti koliko je građevina pravilna, tlocrtno i visinski, kažem, da li je možda negdje gdje postoje lokali u tim donjogradskim kućama došlo do ozbiljnog uklanjanja nosivih zidova, što je naravno svima poznato da je izniman i ozbiljan seizmički nedostatak. Nastavno na istražni radovi nisu samo, kako mi to statičari i konstrukteri kažemo, ne obuhvaćaju samo ispitivanje konstrukcije, one su dosta širi, obuhvaćaju istraživanje, dokumentiranje, projektiranje. Na ovom primjeru se jasno to i vidi. U konkretnom slučaju su vršene geodetsko snimanje, visina etaža i utvrđene su točno i visine stropnih konstrukcija, tako da se odmah dalo zaključiti iz ovoga, vidite da je to, mislim to je vjerojatno da odgovara projektiranoj debljini, vidi se tu u presjeku lijevo, da su stropne konstrukcije debljine 45, čim je stropna konstrukcija u takvoj zgradi 45, odmah znamo da se radi o konstrukciji na drvenim grednicima, a tu je sad prikaz slojeva koji točno dođe do tih 40, u zbroju dati 46 cm, što je jako bitno, jer vi već u toj fazi arhitektonskog snimanja objekta puno saznate o konstrukciji. Drugi dio samih tih istražnih radova je naravno i ispitivanje konstrukcije. Ja sam ovdje samo prikazao jedan uži, možda najbitnije ispitivanje, to je ispitivanje posmične nosivosti ziđa. Samo da se vidi dojam šta se to na tim kućama može i šta je korisno ispitivati. Pa prije same izrade glavnog projekta naravno važno naglasiti koji je to projektni cilj uopće kod popravka i pojačanja takve donjogradske tipske zgrade. Znači cilj je popraviti sva oštećenja i ono što je najbitnije povezati nosive elemente, to je uvjet bilo koje potresne obnove, odnosno da se osim povezivanja nosivih elemenata u stropne konstrukcije uvedu krute, ja sam sad tu stavio taj izraz šajbe, dijafragme, odnosno kruti horizontalni diskovi koji međusobno povezuju vertikalno nosivu konstrukciju. A tek onda kad se konstrukcija poveže, kad ona čini jednu povezanu konstrukcijsku cjelinu, tek onda ima smisla i tek onda ima učinka, tek je onda opravdano ići povećavati nosivost. To bi se moglo grubo kazati da kuću prvo treba povezati da se doslovno ne razleti u potresu, a tek onda kad je povezana, kad se isključe sve mogućnosti kakve su tu prikazane, da nam nosivi konstrukcijski elementi otkazuju na način da gube stabilnost, da izliječu van ravnina, recimo zidovi i slično, tek onda kad se to poveže, može se konstrukcija svesti na problem nosivosti, problem rasposavanja i tek u tom smislu tek u toj drugoj fazi ima smisla pojačavati nosivost zidova i slično. Pa sam tu prikazao taj osnovni i prvotni zahtjev na samoj konstrukciji koji je najniže razine, bi ja to tako nazvao, kad u konstrukciji postoje znači nosivi vertikalni elementi u dva smjera. Prvo što bi minimalno trebalo ih međusobno povezati. Budući da su te donjogradske višestambene zgrade sastavljene od vertikalnih nosivih zidova i drvenih grednika, ti grednici su građeni na način da je sazidan zid, da je na tom sazidanom zidu grednik postavljen i da se zid nastavlja dalje zidati. Znači to je stropna konstrukcija koja u svom osnovnom načelu kad je građena nije povezana sa zidom kao što su današnje suvremene konstrukcije. Znači prvo treba zgradu povezati, ovo je znači taj minimalni zahtjev kako bi se kuća mogla točkasto zategama povezati. Naravno postoje bolje rješenja, ali ovo bi bilo recimo nekakvo minimalno rješenje. Što se tiče projektnih ciljeva, na ovom primjeru je izrađen glavni projekt, međutim valja da posebno naglasiti neke bitne stvari po kojima se pojačanje ove donjogradske kuće može razlikovati od drugih. Pa tako ću navesti da ova zgrada recimo kao što vidite nije oštećena u ovom potresu, nije znatno oštećena, ima neznatne pukotine, što znači da ima startnu otpornost na seizmiku dosta veliku. Razlog tome je zato što je relativno niske katnosti, ima nešto etažu niže, ima
dosta veliku ploštinu nosivih zidova u ta dva ortogonalna smjera. Međutim, moguće se situacije koje mi možemo slobodno ih navesti da zgrade imaju iznimno lošu startnu otpornost, da je početna otpornost toliko niska da je do dosezanja 50% potrebne nosivosti po suvremenim propisima potrebno dodavati elemente. Odnosno, hoću kazati da je u razini 2, ukoliko se želi dosegnuti 50% norme Eurokoda, u nekim slučajevima potrebno rekonstruirati. Jer čim se dodaju novi elementi u nosivu konstrukciju, mijenja se tehničko rješenje po kojima je ta konstrukcija sagrađena, a čim mijenjate tehničko rješenje, to znači da idete u rekonstrukciju. Rekonstrukciju samu po sebi radi operativnosti obnove nije nužno izbjegavati, međutim rekonstrukcija automatizmu podrazumijeva puno širu obnovu jer uključuje i osiguranje svih drugih temeljnih zahtjeva, jer u rekonstrukciji, kako je danas naši propisi definiraju, morali bi se kod obnove osigurati ispunjenje drugih temeljnih zahtjeva u potpunosti po novim propisima, kao što je požar, kao što je fizika zgrade i ostalo. Odnosno, moguće su situacije, recimo što se često događa kad postoji velika ploština ziđa i niža katnost, kada konstrukcija već u startu ima 50% otpornosti. Naravno, mi govorimo uvijek, kao što su to prethodno kolege rekla, da mi možemo silama razgovarati o otpornosti konstrukcije, tek kad ju svedemo na prihvatljivu statiku da uopće možemo s njom razgovarati o statici, odnosno da je konstrukcija povezana, da čini jedan povezani sklop i da se tako i ponaša i u proračunu i stvarno u naravi. A onda, ovisno zatečeno od otpornosti početnoj, je jako važno da će ovisiti kolika je to količina radova, koliko je to investicija da se zgrada dovede do tih ciljanih 50. Naravno, ako je zatečena otpornost 40%, jasno je da su manja pojačanja potrebna da se ona dovela do 50% u odnosu na neku koja je, recimo, startne otpornosti 23. Moram naglasiti da je dosta, ne treba uzimati čvrsto i kruto te procente, ali su oni dosta bazirani kod zidanih konstrukcija na ulaznim parametrima koji dosta mogu varirati, ali na neke brojeve se ipak moramo vezati, na neki numerički podatak o otpornosti moramo imati. Važno je naglasiti da kod donjogradskih kuća je jako važna stvar da je potres doslovno otvorio Pandorinu kutiju. Mi kad smo obilazili te građevine, dešavalo se na nekima, kao i na ovoj konkretnoj, da je oštećenje od potresa najmanje bitna stvar na toj kući koja je pretrpjela jedno dugogodišnje zapuštanje, neodržavanje, pa su na toj kući zamijećena i u podrumskom dijelu jako vlažni prostori, oštećeni su dimnjaci, ta zgrada nema toplinsku fasadu sa stražnje strane, oštećena je još buka, stolarija je u jako lošem stanju i što drugo. Mislim da ako ništa na toj zgradi se ne desi bitnoga u pojačanju potresu, da će bar ljude natjerati da će biti svjesni da jednom moraju krenuti u obnovu. Pa krenivši od seizmičke pa dalje i u energetsku i sve druge vidove obnove. Kao što sam i naveo, za donjogradske višestambene zgrade je cilj da uz minimizirane obrtničke zahvate, da se poluči maksimalni učinak pojačanja, bez iseljenja i bez grubih građevinskih radova, jer naprosto u ovom trenutku i u nekom narednom periodu drugačiji vid pojačanja nije jednostavno operabilno moguće. Svaki taj naš glavni projekt za razinu 2, kao u svom rezultatu, ima taj omjer postignutog u odnosu na suvremene zahtjeve Eurokoda 8 i ta ciljana otpornost za tu razinu 2 je tih kolokvijalnih 50%, a kad se u projektu iskaže taj omjer realiziranog u odnosu na ciljano, to praktički nije ništa drugo nego nekakva preteča seizmičkog certifikata, odnosno seizmičke iskaznice. Naravno, sve ove zahvate radimo zato što očekujemo da će ovi zahvati polučiti povećanje vrijednosti nekretnina, onih koji su nepojačane, odnosno da će bar onemogućiti da im padne cijena kad padne onima koji su oko ojačane, koje nisu ojačane, evo, bar to je. Međutim, ovdje posebno razliku napravio između ovog primjera koji je napravljen i javnih objekata za veće okupljanje ljudi, jer razlika između razine 2 i 3 po mom nekom viđenju i u arhitektonskom projektiranju i projektiranju svih drugih instalacija i drugih temeljnih zahtjeva da nije razlika samo u sili, nego praktično razina 3 nam podrazumijeva promjenu tehničkih rješenja, tjera nas na rekonstrukciju, čini nam projektnu dokumentaciju 4 puta složeniju, uvodi nam sve druge mape i ono što je najbitnije, osim statike, da traži nas da
po sili zadovoljimo sve druge temeljne zahtjeve, osim mehaničke otpornosti i stabilnosti. Nakon što kuću povežemo u koncept da je uopće možemo modelirati, da to što uopće računamo ima nekog smisla i da se u principu problem potresne otpornosti svede na mehanizam sloma na način da je on praktički nosivo zida u ravnini, a da prije toga neće elementi konstrukcije izgubiti stabilnost. Mi u principu imamo problem nosivosti zidanog zida opterećenog na čisti ekscentrični tlak. Znači to su tri varijante su biti načina otkazivanja zida opterećenog u svojoj ravnini. Znači to podrazumijeva se da je zid opterećen horizontalno, vertikalnom silom i savijanjem. Znači on može popustiti na način da vlačno popusti lijevo i da nastane tlačno odrobljenje pete zida na desnoj strani. To se dešava kod iznimno velike vrijednosti tlačnih sila i velikog savijanja. Zid može kod manje vrijednosti tlačne sile puknuti čistim posmikom, to je čisti posmični slom klizanjem. Ili ono što je najuobičajenije što u principu ne da zid želi puknuti ovako kako on pukao, nego praktički dispozicija sila tlačnih vertikalnih savijanja uvjetuje da on pukne opet tlačnim slomom posmični, odnosno dijagonalno. I većina pukotina i zidova koje su otkazali na nosivost u gradu su pukli dijagonalno. Računska otpornost takvih zidova se po Eurokodu, odnosno po važećoj normi, određuje na temelju posmične čvrstoće. Posmična čvrstoća ima dvije komponente. One se sastoje od čiste osnovne posmične čvrstoće, što je u biti čisti posmik, i od drugog dijela, od ovih 0,4 sigma d, što predstavlja u nosivosti na horizontalnu silu doprinos vertikalnog naprezanja, vertikalnog tereta. Već smo prethodno naveli da se ta posmična čvrstoća, po kojoj se vrši dokaz otpornosti ziđa na horizontalnu silu, ona se može ispitivati. Postoje i rezultati ranijih istraživanja, tu sam naveo posebno iscrpne podatke od kolege Aničića iz zemljotresnog inženjerstva iz 90. A i neke okvirne podatke na koje upućuje Eurokod, koji ovisno o vrsti veziva i vrsti zidnih elemenata daje preporuku za vrijednost ove osnovne posmične čvrstoće FVK0. Te naše FVK0 na kojoj se bazira naravno međutim, kažem, posmičnu čvrstoću moguće odrediti ispitivanjem. Kad se ona određuje ispitivanje, što su kolege i govorile, onda jasno treba voditi računa o broju ispitivanja i naravno umanjivati te vrijednosti faktorom povjerenja, ali nekakva donja granica za vrijednost osnovne posmične čvrstoće je 0,1 megapascal. Što nije neka nosivost, ali što je tu je. Što se tiče parametara za proračun na ovoj kući, proračun je startno napravljen znači za 95-godišnji povratni period. To je znači cirka 50% iznosa djelovanja u odnosu na povratni period 475 godina, odnosno prevedeno na ulazni parametar projektantu za proračun, znači da umjesto ubrzanja 0,26G proračun se vrši sa 0,13. Prema Eurokodu, važno za parametre za proračun se mora uzeti modul elastičnosti takvog zidanog ziđa koji norma definira kao vrijednost 1000 puta FK. Prema preporukama i normi vrijednost FK je 2 megapascala, što odmah upućuje da je negdje okvirna vrijednost modula elastičnosti koju treba uzimati 2000. Vratit ću se tu prethodno pa navesti da je tu modul elastičnosti prema ranijim istraživanjama od gospodina Aničića definiran kao 800 megapascala, što u principu konačno proračun i pokaže, budući da mi po Eurokodu 8 proračun moramo provesti na raspucalnim presjecima, pa tako u grubo se može to, mada to nisu povezani podaci, kazati da je to praktično isti ulazni podatak, isti modul elastičnosti. Eurokod također dozvoljava da kad su konstrukcije pravilne po visini i kad imaju niže periode, da je moguće koristiti metodu ekvivalentnog statičkog opterećenja. Ona je, moram to kazati, projektantima najbliža, zato što je direktno, zato što je jednostavno, zato što je sljediva. U njoj se uvijek vidi sila i naprezanje koje se dobije. Naravno, što je možda u ovom konkretnom slučaju je korišteno da se dobije nekakva samo gruba analiza, gruba nosivost startna konstrukcije. Znači, kao što sam naveo, ubrzanje od ulazni podatak ubrzanje 0,13G, faktor ponašanja je za zidanu neobeđenu zgradu 1,5, a razred važnosti je zgrada obična višestambena, znači nema seizmičkih rizika većeg okupljanja ljudi ili slično, pa razred važnosti 1. Tlo je uobičajeno u Zagrebu
kategorije C, pa se putem Eurokode ta seizmička sila uvećava za 15%. I spektar je sa periodima 0,2, 0,6 i 2 sekunde. Ovdje sam pokazao što prvo projektant napravi kad dobije takvu kuću, a to je da napravi grubu seizmičku analizu. Ona je gruba i dosta kolokvijalna i samo pokazuje okvir kako na jednoj stranici u par poteza pera dobiti na brzinu neku ciljanu startnu otpornost s kojom se kasnije uđe u razgovor, u analizu koncepta konstrukcije i sve ostalo. Ploština jedne etaže na ovoj konkretnoj kući je oko 188 kvadrata. Iskustveno ja uzimam, a kasnije se pokazalo kao točnim, da je ukupna masa raspodijeljena po ploštini, bruto površini etaže, negdje otprilike oko 15 kN po kvadratu. Budući da tu postoje u odnosu na krovište 4,5 etaže koji sudjeluju u masi, ukupna masa građevine je negdje oko 12.620 kN. Seizmička sila po klasičnom izračunu gdje množimo praktički ubrzanje sa faktorom tla, sa beta i dijelimo sa faktorom ponašanja, ispada nam za 475 godišnji povratni period 50% mase građevine, što je enormni iznos. Kada to pomnožimo s masom, dobijemo tu silu od 6300 kN, to je ukupna nekakva gruba, pojednostavljena sila seizmička na cijeli objekt. Kada se uzmu ploštine ziđa za dva smjera, dobije se prosječno naprezanje na razini prizemlja, koje u vrijednosti tu vidimo 0,34 i 0,38 megapaskala. Kada se izračuna okvirna gruba posmična otpornost i podijeli sa tim naprezanjem, dobivam praktično da je u odnosu na pune zahtjeve, puni iznos Eurokoda, razina za X smjer otpornosti 44% i za Y smjer 49%. Vidjet ćete kasnije da proračun na prostornom modelu je dao slične podatke, tako da se ova gruba analiza stvarno može koristiti kao onako prva iz rukava, da se zna otprilike da li kuća nosi 20, 40, 60 ili 80. Naravno, opet ponavljam, ovaj proračun, bilo kakve grube analize vrijede pod uvjetom da se kuća poveže, da čini tu samostalnu koncepcijsku cjelinu. A tek onda se može razmišljati o njenoj otpornosti koja je u biti nosivost njenih zidova u dva smjera u ravnini. Pa je tako slijedom brzog proračuna napravljen 3D model. 3D model je napravljen u softveru koji danas većina projektanata i koristi u Hrvatskoj, a to je Tower. Znači, provedena je linearna elastična analiza putem ekvivalentne statike, odnosno bočnih sila. Moguće je i u Toweru raditi multimodalnu analizu, ali je ovdje napravljena čista modalna analiza, znači čista ekvivalentna statika. Kolege su govorile, vjerojatno u nekim složenim izračunima su moguće nelinearne i push-over analize i kolege su govorili da se dopušta i preraspodjela 25%, da naravno krajnje granično stanje nikad nije otkazivanje onog prvog zida, nego praktički kad push-over analizom se dođe do otkazivanja cijele konstrukcije, a sad je to neka druga tema. Znači, što se tiče ovog proračuna, znači osnovna pretpostavka je da se radi o krutim stropovima, da bi uopće proračun bio provedljiv. Važni su ulazni proračunski parametri kod zidane kuće, oni su iznimno bitni, zato što se kod ovog projektiranja prije ovo projektiranje iskreno slično geotehničkom projektiranju nego čistoj statici, budući da mi imamo sve zadano i dosta toga i većinu toga ne znamo o toj konstrukciji, niti znamo kolika je nosivost tog ziđa, ni kvalitetu opeke, ni bilo šta, kao u geotehničkom projektiranju. Naravno, kod te globalne analize proračuna bitno je iskustvo i procjena i broj izrađenih projekata biti takvih zgrada. Naravno, ono što je rečeno prethodno, da za takvu zgradu, da ona ide po principu izvanrednog održavanja, popravka i pojačanja, da to automatizmom, ako za nešto ne tražite građevinsku dozvolu, ne mora odmah znači da je krivo napravljeno i da nema nikakve kontrole. I dalje po tehničkom propisu i po tablici koja je ušla u ovaj izmijenjeni tehnički propis je za takve kuće, a sve donjogradske, koliko sam ja uspio vidjeti, premašuju vrijednost od bruto razvijene površine od 800 kvadrata, tako da je za iste obvezno ishođenje kontrole projekta, odnosno revizije. Što se modeliranja tiče, radi se naravno, kako ja to volim kazati, čistoj posmičnoj kući. Ta kuća ne može primiti značajnija savijanja. U njenoj multimodalnoj analizi dominiraju translacijski tonovi osciliranja. Naravno, dominiraju zato što kod ovog konkretnog primjera zgrada ima jednako raspodijeljene zidove u dva smjera. Naravno da ona ne bi imala takve tonove, ne bi imala ni tako pravilno osciliranje da ima
da ima taj nedostatak, međutim onda bi govorili o koncepcijskim nedostacima. Kažem, prednost je ovdje što konstrukcija ima ispravan koncept, pa se on pokaže i u ispravnom proračunu, ispravnom modeliranju. Proračun treba biti uvijek iterativan, vrlo je opasno provoditi proračun konstrukcije na 100% danas važećeg propisa, zato što konkretno na ovim građevinama može nastati do problema nastanka velikih momenata savijanja, odnosno kad se proračun provodi na punu silu po Eurokodu na 100%, ta zgrada dobije nerealno velike momente savijanja koje ne može prihvatiti. Ne može prihvatiti i praktično se desi da većina zidova dođe u modelu same konstrukcije u vlačno stanje, što je potpuno nerealno. Znači da bi trebalo stvarno prvo na temelju grubog proračuna ići provoditi proračun na 40 ili 50% iterativno da se to ne bi dogodilo. Jako opasno može biti, a što smo vidjeli već kod izrađenih projekata, da se multimodalna analiza koristi, a bez da se vrši kontrola, pa recimo zbog ulaznih parametara malog modula, male čvrstoće i svega, dobiju se iznimno veliki periodi, kao što je i ovdje slučaj. Tako da recimo u konkretnom slučaju da je netko koristio na ovom projektu multimodalnu analizu, period bi mu bio preko 0,6 i došao bi na silaznu granu i softver bi mu umanjio seizmičku silu, a on to ne bi ni znao. A tonovi koji su dobiveni kod ovog proračuna su praktički, i što je očekivano, ekvivalentni odnosu te ploštine ziđa u dva smjera. Važno je kod metode ekvivalentne statike, što je naravno poznato, da ta seizmička sila ne ovisi niti o krutosti, niti o periodu osciliranja. Moram kazati da normalno svaka metoda ima svoje prednosti i nedostatke. Metoda ekvivalentne statike prednost ima što je brza, što je sljediva i što je može praktički širi krug ljudi raditi, što ne zahtjeva neke specijalne softvere za izračun, a što je možda za razinu 2 i prilagodljivo, jer tijekom izrade i razrade tehničkog propisa čak se razmatralo da za razinu 2 se ne uvode kao obvezni uopće proračuni. Tako da je i ovaj doseg da se i radi gruba analiza i da se radi ekvivalentna statika praktički nešto što je iznad onog početno traženog. Nakon što se provela analiza i nakon što je model složen, treba izvaditi rezultate i dokazati otpornost i napraviti proračun i dimenzioniranje ziđa. Za svaki zid se jednostavno pretpostavlja svakog softverskog modela izvade rezne sile, znači tlačna sila, moment i poprečna. Na temelju toga se i odredi računska nosivost ziđa. Ona je uvijek jednaka računskoj čvrstoći puta duljini ziđa. Utjecaj momenta savijanja kod neomeđenog ziđa se uzima preko tlačne duljine, neomeđenog ziđa koja je definirana putem ovog izraza koji tu vidite, odnosno time se kod izračuna računske nosivosti ziđa ne uzima se u obzir onaj vlačni dio zida, znači na taj način se umani računska nosivost ziđa. Tu je tablica kao rezultat tog dimenzioniranja. Po okvirnoj gruboj analizi, ono što sam malo prije spomenuo, u odnosu na puno djelovanje po Eurokodu 8, dobivena je otpornost od 44,7%, a u 3D modelu Toweru bez uzimanja u obzir momenta i sa uzimanjem u obzir su tu postoci približno slični. A nakon što smo na ovom projektu proveli pojačanje FRCM sustavom, nosivost je zadovoljila onih traženih kolokvijalnih 50%. Ovdje je dosta rasprave oko načina određivanja što je to globalna otpornost ziđa u nekom ovako brzom jednostavnom proračunu. Ovdje je kao ta nosivost uzeta neka srednja vrijednost. Relativno velika otpornost koja je tu dobivena, ja ću kazati relativno velika, za takve kuće 50% stvarno cilj koji je za većinu kuća teško dostizan. I u ovom konkretnom slučaju razlog što ova kuća ima velike ploštine ziđa za svaki smjer. Naravno da je uvijek, da bi se dobio ispravni rezultat, poželjno provesti veći broj proračunskih presjeka ili možda, što su kolege sugerirale, da se bolje uzeti, da se ukupno zbroji ukupna računska otpornost po svim presjecima i ukupno računsko djelovanje, da se dobije onda povoljni rezultat koji isključuje nagle ekstreme u proračunskim presjecima. To isto vrijedi i za Y, za drugi smjer, znači koji je nešto otporniji. Normalno da je otporniji kad je i tamo pokazano po gruboj analizi, ima više zidova, veću ploštinu ziđa u tom smjeru. Nakon što je proveden proračun, praktično
glavni projekt je još riješio praktički se sveo, budući da je već startna otpornost te kuće 40-50%, sveo se praktički na otklanjanje koncepcijskog nedostatka te kuće, a tek onda u manjoj mjeri njeno samo pojačanje. A taj koncept je naravno uključio nužnost da se ti zabati pridrže u krovu, tako da je putem ovih konstrukcije visulja su pridržani ti krovni zabati. A onda je napravljeno ovaj zahtjev da bi proračun i ova provedba uopće bila moguća, da su izvedeni od križnih dasaka te krute horizontalne dijafragme, koje je bio i uvjet uopće ovog proračuna i da uopće ovaj model egzistira. Možda on nije polučio veliko povećanje nosivosti u onom numeričkom smislu, ali omogućio uopće da se proračun provodi i kuća je bar svedena na otpornost nosivosti zida, a pojačanje je napravljeno utoliko da postoji puno veća sigurnost da ovakva kuća se neće doslovno razletiti u potres, odnosno da neće doći do gubitka stabilnosti zidova varavni i slično, jer praktično ovakve krute dijafragme međusobno povežu tu konstrukciju da se to izbjegne. Znači, ta kruta horizontalna dijafragma u ovom konkretnom slučaju predstavlja tlačnu drvenu ploču s donje strane. Jasno je svakom da je puna betonska ploča izvedena s gornje strane, puno kruća, puno kvalitetnije i ono klasično rješenje. Međutim, tlačna drvena ploča praktički je neinvazivna, traži puno manje zahvate, praktično predstavlja obrtnički rad. Znači, može se maltene raditi u prostorijama tako da se iz prostorije u prostoriju preseli namještaj i znači ono što sam posebno kazao, to bi zahvat bio ciljan i obrtničkog karaktera. Normalno da i krutost takve ploče puno manja od betonske, ali u konkretnom slučaju bi zadovoljila taj zahtjev krute horizontalne dijafragme. A da bi to bilo ostvarivo, ista se mora nužno i povezati sa postojećim zidovima dosta u gusto. To povezivanje je napravljeno sa armaturnim zabušenim ankerima koji su injektirani u ziđe i to, kao što sam prethodno kazao, dosta u gustoj. Znači, radi se o anker sidrima koje je potrebno zabušiti u 2/3 zida. Bušiti je potrebno pod kutem od 15 stupnjeva i potrebno je obavezno te rupe injektirati epoksidima kako bi se polučila kakva takva nosivost tih ankera, jer zabušiti u zidani loš zid nema nekog pretjeranog učinka. Tek nakon što je kuća povezana, pristupilo se i pojačanju nosivosti ziđa u ravnini. Budući da je ova kuća bila već približno do 50%, odlučili smo samo djelomično je pojačati u X i Y smjeru sustavom FRC mreža, a u horizontalnom smjeru smo odlučili se upravo na centralni zid, jer na njemu je moguće ostvariti puno pojačanje FRC-om, odnosno moguće je izvesti ovijanje ziđa, što je puno efikasnije od jednostranih obloga ili jednostranih obloga sa sidrima. Isto tako, budući da se na objektu zamijećene pukotine na spoju okomitih zidova, odlučeno je, budući da se ne radi o nekom velikom zahvatu i velike financijske vrijednosti, da se međusobno povežu okomiti zidovi. Time se i omogućuje bolje zajedničko djelovanje zida, bolji box efekt, onaj što smo vidjeli prije, a i potresno djelovanje nikad nije onako kako mi želimo, mada ga mi razdijelimo u X, Y smjer, ono može djelovati i koso. Međutim, ova metoda je tu primijenjena kako je, međutim, bitno je naglasiti da nije toliko učestala. Postoje izrazi za pojačanje koji se praktično svode na omjere nosivosti između tih sustava pojačanja i ziđa, koji su praktični omjeri njihovih međusobnih krutosti i tako se i u omjeru tih krutosti određuje koliko sile primi osnovni zid, a koliko primi to pojačanje, i postoji niz Excel softvera od raznih proizvođača. Praktično svaki proizvođač ima svoj softver, a on je praktično Excel izračun po ovom izrazu. Postoji također sidrana užad koji se koriste kad se u pravilu radi jednostrana pojačanja ziđa. I ono što je najbitnije naglasiti, da svaki taj naš glavni projekt obavezno mora sadržavati pripadajući troškovnik radova. Da bi onda cijela priča bila zaokružena i da bi na temelju takvog jednog projekta izvođač mogao i izvesti radove. Evo, to bi bio te primjer donjogradske kuće onako kako sam je ja vidio i kako smo je mi proračunali i za nju izradili glavni projekt. Očekujemo da krene u izvedbu. Stanari su sad u fazi prikupljanja ponuda i to je nezahvalan posao jer izvođača nema, cijene su dosta visoke i
Dosta smo dobili i veće cijene od onog očekivanog, što je sad možda i stanarima malo nezgodno, da su možda znali, teško bi se odlučili za to pojačanje, jer praktično cijelu tu kuću financiraju iz privatnih džepova, bez nekakvog dodatnog sufinanciranja. E sad, da li će novi zakon to sufinanciranje donijeti, da li će se nešto sufinancirati, to ne znamo. Moram priznati, evo iskreno, da ljudi s kojima sam pričao i stanari u donjogradskim višestambenim zgradama ne očekuju puno, tako da po meni bilo kakva varijanta sufinanciranja koja bi došla će dobro doći. Pa tako i za stanare ove zgrade.